ariko nsigaye indenze karenga Imana ugana Satani. Ubukene bwarakaze. Aho nabonye abantu iki bajya gusenga Imana ikaba amafaranga. Njye nawe najya musenga Imana gira ikindemerara. Aho mushaka tujye gusenga. Basengana na nyoko mwirimba igikuzimo wanzangaho. Iki cyasinze iki. Nasindanye na kuno koso wakigora iki. Ariko kanje kwireba abandi. Iki ngiki sobanuye ibyagiteye. Ndabona ko tujyana gusenga Imana ikatubwira amafaranga. Ariko nsigaye indenze karenga Imana ugana Satani. God up. Komwe tujya gusenga. Ati nkubaza. Nta kibazo mbaza. Imana urayise? Oya. Imana ni so? Oya. Ni nyoko? Oya. Ngaho uzibanga muri. Ariko Imana ishobora yarakoze ikosa mu bantu bitewe n'umwumva bari kwiyamagana. Imana afisha nayo buriye. Kaze nje kwishakisha ibyo mbanze menye icyo yo kumbibaza. Nire Yerwa n'ibikiri mu me. Uragezwa n'ikisha? ajya tujye gusenga. Cyo gusenga. Cyeka ngo gisa na Satani se kirajya gusenga Imana. Cyangwa ngiye gusenga Satani sha. Oya ngiye gusenga Imana. Agiye mu mwuga. Iki gihe mwabaye kimwe bari batatu mwese mwanga Imana. Imana ishobora kuba yarakoze amateka.